zatrpani. Upravo sam to htjela reći i onda se stvara averzija kod učenika. I kod učenika, dakle svi rade, učenici uče, moraju još instrukcije uzimati, pa čemu ih učiti sve te silne činjenice, sve te silne... Ja se sjećam da u jeziku, na primjer, jezik se uči, komplicirani tekstovi na kraju ne znaju najjednostavniju konverzaciju djeca, a uče 8 godina taj jezik u školi. Dakle, čini mi se da je vrlo neefikasno sve skupa, ali znam samo to da nama poduzetnicima u ruke dolaze ljudi koji su apsolutno stručni invalidi. Pogotovo u društvenim predmetima, izuzevši one koji su najbolji i najbistriji i najtalentiraniji. Dakle, Hrvatska je mala zemlja. Mi mali poduzetnici možemo računati samo na prosječne ljude, a njih bi sustav mogao osposobiti da kad dođu budu zaista ok, a nisu. Zapravo na tome bi se trebalo raditi onda dugi niz godina. Pa što mislite, kako bi to onda izgledalo? Jedan od bitnih uzroka zašto to tako je da je politika, koja je po svom defaultu je ona teoretska. Politika je teorija. Ona je ušla u sve pore našega društva. Pa jasno da onda je sve isteoretizirano. Ako je sve ispolitizirano, onda je sve isteoretizirano. Osim ovog spomenutog istraživanja, jeste li možda napravili još neko? Jesmo. Dakle, mi smo radili ono poznato crno istraživanje Stradunije u Splitu Sarkozije žena i to ne namjerno. Dakle, namjeravali smo zaposliti ljude, ali su prvi testovi i prvi rezultati bili toliko šokantni da smo nastavili to i to se pretvorilo jedno veliko istraživanje i mi smo na anonimnoj bazi rezultate tog istraživanja poslali Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Poslali smo na nekoliko institucija i na nekoliko medija. Samo je Jutarnji list dojurio, zgrabio i napravio od toga ono što novine trebaju od toga napraviti. Kaže, moji kolege su rekli, pa to je senzacionalistički članak, a kakav bi trebao biti? Napisati kad ljudi ne znaju Excel, ko bi to čitao? Dakle, mora biti takav kakav je bio da bi digao prašinu i podigao je prašinu, ali je porazno stručno znanje mladih 24-godišnjaka koji su sjedili možda 7-8 godina u fakultetskim klupama i na kraju dođu i ne znaju ono što za prvašića znači 1+1 je 2. Do te mjere, te osnove ne znaju. A na kojoj se dobnoj skupini konkretno vodilo to istraživanje Stradun u Splitu i Sarkozije žena? 24-godišnjaci su uglavnom bili. Ekonomskog usmjerenja. Inači, katastrofa. Za mene porazno, ali nisu oni krivi. Oni su mladi ljudi koji da ih je sustav natjerao. Oni bi to. Ima nešto što je jako interesantno, novi kurikulum, koji govori o tome, baš bi pročitala. Dakle, u novom kurikulumu kaže da bi se uveli fakultativni predmeti, profesionalna orijentacija i vlastita budućnost, informacijsko-komunikacijska tehnologija, kultura govora i slušanja, govorništvo, medijska kultura, hrvatska tradicijska kultura, okoliš, prevencija i tako dalje. Dakle, čemu kao prvo većina tih stvari bi trebala biti ugrađena u obrazovni sustav od prvog do zadnjeg dana, uzmemo u srednjoškolski, a ne da budu fakultativni posebni predmeti. Moje iskustvo sa fakultativnim predmetima je katastrofično. Jedan član moje familije je išao u privatnu školu, srednju. I ta škola je organizirala prekrasan predmet, fakultativni, poduzetništvo ili menadžment, tako nešto. Idealno da mladima malo da. I bio je fakultativni. Od nekoliko stotina učenika bio je samo jedan jedini interesent za taj predmet, a to je član moje obitelji, jer sam ga ja natjerala. Jasno da nije nastava održana, jer toliko o fakultativnom. Treba biti, dakle ne smije biti fakultativno, mora biti obvezno i ne treba biti poseban predmet, ne treba u hrvatskom. Zašto ne bi kultura govorništva se unutar hrvatskog radila? Zašto bi to morao biti informatika, na primjer? Zašto mora biti poseban predmet? Zašto ne bi to bilo svaki predmet koji postoji u školi ima informatičku nekakav temelj, da mladi dakle, uče informatiku kroz svaki predmet, ne mora biti poseban predmet i tako. Imamo neke svoje viđenje koje je temeljeno na tome što smo gledali našu djecu i razgovarali sa mnogim roditeljima i još jasno poduzetnički aspekt i edukativni aspekt. Dakle, mi educiramo ljude i vidimo koliko se mogu stvari jednostavno objasniti ako se liše svega nepotrebnoga. Posljednjih nekoliko dana dosta se govorilo o ovim instrukcijama, koliko zapravo roditelji troše na te instrukcije, pa kako vi gledate na to?
Jedna strana, nastavnička, kaže djeca su ljena, mogla bi sve to naučiti na satu, to je moda, raznih argumenata ima, ali gledajući čisto se ovako sa kraja lanca, ja kao poduzetnik koji sve to u konačnosti plaća, ili mi koji plaćamo to je suludo. Dakle, djeca sjede 6 sati u školi, poslije toga uče i još moraju ići na instrukcije. Pa, zašto onda nije nastava jednostavnija? Zašto nije... Pita me, zašto ne prisilite tu djecu da slušaju, ako već uzmu nastavnik dobro predaje? Kaže, odmah se javi dječje javno braniteljstvo, da ne smiješ ništa negativno, da ne smiješ ništa stisnuti, da ne smiješ nikakve sankcije provoditi. Opet ispada iz tih priča koje sam slušala pripremajući se za ovaj nastup, da sustav štiti nerad, ljenost i nasilje u školama. Tako mi nastavnici pričaju. I koliko zapravo ljudi se treba prihvatiti da se to promijeni, a očito se pod hitno treba promijeniti? Mogu vam reći da, budući ova građanska inicijativa koju smo mi započeli je zaista na neki način je donijela rezultata u smislu da je barem publicitet od strane medija dan tome. Šta je potrebno se ljudi pokrenu? Kao prvo pametno birati. To je prvo. Sve, dakle, moćnici kreiraju sustav. Većina sudionika u sustavu samo su sudionici sa malo manevarskog prostora. Dakle, čelnici i kreatori sustava su oni na vrhu koji zapravo su odgovorni tehnički za sve skupa, ali mi ih biramo. Dakle, u konačnosti si sami krivi. Zapravo vi kao jedan poduzetnik se uopće ne bi trebali zamarati. Ne bi se trebala zamarati kao poduzetnik. Da. Ne bi trebala biti toliko informirana kao poduzetnik u onim segmentima koji mi nisu baš vezani za moj poslovni... Usko područje. Čak ne usko, ali koliko mi treba za marketing, za tak dalje. Dakle, neke mimo, ali to je naša sudbina. Kaže, često puta kažu mladi, pa i Austrijanac ne zna koji mu je ministar. Pa on i ne mora znati kad živi u uređenom sustavu. Naši moraju znati. Dakle, mi imamo dvostruko opterećenje i kamen oko vrata zbog situacije u kojoj jesmo. Dakle, moramo dvostruko brže trčati od drugih da bi uopće mogli ih pratiti. Ako ih hoćemo stići, onda moramo 10-struko brzo trčati u prenesenom smislu. I evo za kraj, koji su vaši sljedeći koraci? Naši sljedeći koraci, postoji ta jedna akcija Upali kameru u koju se uključuje Jutarnji list i inače dogovorili smo se Jutarnjim listom da prati u velikom obimu akcije ove udruge. I to smatram da je jako veliki uspjeh i da je jako dobro jer mislim da moramo nastaviti kao udruga jer udruga je definitivno 100% neprofitna udruga. Dakle, mi nemamo nikakvu, kako bi rekli, naši hidden agendu ili nešto. Naš biznis od kojeg živimo nije se uopće pomogao ni sa ovim publicitetom, niti sa akcijama koje imamo. Dakle, ovo je definitivno i jedna vrlo lijepa poruka je da građanska aktivnost ipak može uroditi plodom. Puno vam hvala i nadam se nekim promjenama. Vi, dragi gledatelji, ostanite s nama, slijedi kratak predah.